nkwani no koboko abangina iriria tango buya mono asoko twariganiga iga okenyuri neroyo nigondo mo seneta seitere bo machoge borabu kenyenya nkabenya roka yanya gosirane ribwogecho motere kimchujo ogakwanire siasa bosonge posta aria egentege tangani njetindigo chikoba motambe chinkwana chiane echikoba chinyenge bune kimokiane mbia mono omheshimiwa Zahir Janda na kushukuru sana kwa kuleta mradi huu ili akina mama na vijana hapa wafaidike, kwa sababu mimi mwenyewe nina mswada wa wachuuzi wadogo ni mbwato mswada bwaba onchoreri abakabake abangina morigo chigo chandwa nko igumore ginkobeka mangana yuegesa naende kero mswada yobeire richiko emoko ne bintu byaino motarigo chandu nechi serikali chechi county ekinegente kiago sekebe egento gya kabere nche ningerwete gokorega sinabarayi mwachorete ekiagera intubu nabagusi amagendero naro totagete enga kyo musangirekano buno yorenge South Mugrango narengo lakini natometege toro kiane aso mheshimiwa Osoro enarenga asebi karobye bunge yabangina omochio Rwanda Kigali omoerio tigambe kama nganaya ase omonubwege Swahili Wakisii ni jamii yenye bidii, na sisi kama viongozi wa eneo hili tunafaa kushirikiana ili jamii ya Wakisii ipate manufaa ya serikali hii, kwa sababu lengo kubwa kama mpiga kura yeyote ni kufanyiwa kazi na serikali walioichagua. Kwa hivyo ningewasihi jamii ya Wakisii tushirikiane na viongozi ambao tuliwachagua kwa muda huu ili tukamilishe kazi ambayo ni ya muhimu zaidi. Kabla sijaketi ebakondo kanyaituga naenda sengencho nyaituga amanyete gotuga nkorundege toro kiane kia 100,000 erindege konye byombe buyamo n'abantu baminta abanyari bari nimbanjete